Divabê tu derbasî 4-5 dermangehan bibe ta got tu dermanê xwe bi dest bixe. Dermanê got bi dest dikeve jî buha ye û ne herkes dikare bikire. Ev pirsgirêka got ji heyama zêdeyî 2 heftiyan ve xelkên Rojavayê Kurdistanê gazinan jî dikin. Fatma nexweşa dil û gurcika ye. Ji sibehê ve ew li dermangehên Qamişlo digere bihêviya got dermanê xwe bi dest bixe lê derman bi dest nakeve. درماني 1000 حصى وشصدية ويا ضغطي ولو ويا السكري ولو ويا دل ولو اي والله ازدوجي لي قريام يعني تدي حسابي ايني من بيدا نكر وايروجي اتشوم دسن دليا واسات وتنيو ازرم واسي دليا قشي ام درماني خد قرن بدرمان تنيو وبهاد از براستی چند سادلیا دگرم درمان تیم راش بر حالتا لو کم حالتا زیده بویه درمان تنه براستی یا کم یا تنه وش خو بهای افتشک بری حری امزانن Hin dermansaz dibêjin got dema dawiyê de rêjeya dermanên got digihêje her dermangehekê kêm bûye û ev yek bûye sedema got derman gelek caran peyda nebe. Nemaze dermanên taybet bi daxistina pileya germahiya laşê zarokan, dermanên fişara xwînê û yên sikerî. Her wiha didin zanîn got nirxê şîrê zarokan ba awayekî berçav zêde bûye. يعني درماني شرابات التهاب زاروكا حرارتي زاروكا كين بونه شير قلكي بوهابوي يعني طاقتها قلك عالمي ناقي اصناف هنج حبي ضغطي تنانه اصناف هنج سكري تنانه يعني بشكل عام درمان كين بويه Piraniya dermanan ji bajarên Hundirê Sûriyê, Mîna Şam, Heleb û Humsê derbasî Rojavayê Kurdistanê dibin û ji ber rawestandina kar di hîn kargehên derman de li bajarê Navbûrî rêjeya derman ya digihêje Rojavayê Kurdistanê kêm bûye û ev yek bûye sedema kêmbûna derman û buhabûna nirxê wê di deverê de. Lava Esad, Kurdistan 24, Qamişlo.